Mu isi hari aho impano iba imbaraga, aho inzozi zivukira mu bikoni bito, aho umukino uba ubuzima. Muri Brazil ahitwa Morro das Cruzes muri São Paulo muri Brazil, ku ya 5 Gashyantare mu 1992 havutse umwana utari usanzwe. Neymar da Silva Santos Jr, umuhungu wa Nadine Goncalves n'uwahoze ari umukinnyi Neymar Santos. Neymar yinjiye mu ikipe nkuru ya Santos afite imyaka 17, umwana w'umuhanda ahinduka umutima wa ikipe gutyo. Mu mikino 134 yakiniye ikipe ya Santos, yatsindiye ibitego 70, atwara ibikombe birimo Campeonato Paulista inshuro zigera muri 3 muri 2010, 11 ndetse na 2012. Atwara igikombe cya Copa do Brasil muri 2010, atwara igikombe cya Copa Libertadores muri 2011, atwara n'ikindi gikombe bita Copa Sudamericana muri 2012. Yari umwana ariko yahingaga nk'intwari, yigishije Brazil kongera kwizera mu mpano yabo bwite. Muri 2013 yambutse inyanja y'inzozi yerekeza mu Burayi. Mu ikipe ya FC Barcelona aho yamwakiye nk'umugisha, yahuje imbaraga na Messi na Suarez bubaka trio yitwa MSN, bivuga Messi, Suarez na Neymar. Imwe muri trio yayoboye Burayi bwose, dore ko hari sezo imwe batsinze ibitego bigera ku 120 byose. Neymar yakiniye Barca imikino igera ku 186, ayitsindira ibitego 105, atwara nayo ibikombe birimo La Liga inshuro zigera kuri ebyiri, Copa del Rey, UEFA Champions League, UEFA Super Cup, FIFA World Cup ndetse na Spanish Super Cup. Neymar muri Barca impano yakomeje kunyura benshi ndetse no gutangaza benshi mu bafana ba Barcelona. Imyaka ine yari ihagije ngo ave muri Barcelona. Neymar yifuzaga kujya ahantu yafatwa nkaho ari umukinnyi wa mbere ngenderwaho, akareka gukorera mu kwaha kwa Messi, mbese nawe kubaka amateka yiwe ku giti cyiwe. Yaje kugurwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain aho yamuguze amafaranga asaga miliyoni 222 z'amayero, bituma aba umukinnyi wa mbere ku isi uhenze mu mateka ya ruhago. Muri Paris Saint-Germain, Neymar yayikiniye imikino igera ku 173, ayitsinda ibitego 118, atwara nayo ibikombe birimo Ligue 1 inshuro zigera kuri 5, Coupe de France inshuro 3, Coupe de la Ligue inshuro 2 na Trophée de Champion inshuro 3. Ubwo yari muri Paris Saint-Germain, Neymar imvune nizamworoheye dore ko yakunze kuvunika kenshi gashoboka, dore ko igihe kinini cyari cyo yabaga ari mu mvune kuruta icyo yabaga ari mu kibuga. Nyuma Neymar yaje kugurwa n'ikipe yo muri Saudi Arabia yitwa El Hilal, gusa nabwo muri ikipe ntibyamukundiye dore ko imvune zitakomeje kumubanira. Neymar muri El Hilal yayikiniye imikino igera kuri 7, ayitsindira igitego kimwe, atwara nayo ibikombe bigera muri 5 nubwo we yabaga ari mu mvune. Nyuma Neymar yaje gusubira mu ikipe yo mu gihugu cy'iwabo yakuriyemo yitwa Santos, gusa nabwo imvune ziracyakomeje kumuganza. Brazil na Neymar ni urukundo ruzira kubeshya. Yakiniye La Seleção cyangwa se ikipe y'igihugu ya Brazil imyaka irenga 13, ayikinira imikino igera ku 128, ayitsinda ibitego 79, atwara nayo ibikombe birimo FIFA Confederation Cup ndetse n'umudari wa zahabu wa Olympique muri 2016. Neymar yaciye record yari ifitwe na Pele yo gutsindira ibitego byinshi ikipe y'igihugu ya Brazil, dore ko Neymar we yitsinda ibitego bigera kuri 79. Nubwo atigeze abasha gufasha Brazil gutwara igikombe cy'isi nk'ibyo abaturage ba Brazil bari bamwitezeho, gusa afatwa nk'umukinnyi watsindiye ikipe y'igihugu ibitego byinshi mu mateka yayo. Mu buzima bundi busanzwe, Neymar afite umwana witwa David Lucha yabyaranye n'umu-ex we witwa Carolina Dantes, ndetse n'undi witwa Mavi yabyaranye na Biana Calde, n'undi witwa Helena yabyaranye n'undi bita Amanda Kimberly. Ikindi wamenya nuko Neymar ari umwe mu bakinnyi bakurikiranwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga nyuma ya Cristiano na Messi, ndetse n'umwe mu bakinnyi batunze agatubutse dore ko afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 160 z'amadolari. Mushimiye dukurikiranye iyi ngiyi ni The Real Shema TV.